addunyatti warruu turru sirraa galla. Booddee teenya tolchii yaa Rabbi yaa Moolaa. Akka keenya laaltee nutti hin buusin balaa. Akka keenya laaltee nutti hin buusin balaa. Akka keenya laaltee nutti. شيخ مصاصو الحمد لله الواحد القهار شيخ مصاصو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في جالتمتوتا أبليين كيا فبليتيوان كيا خنتورا خنا نور دفتن هندي خيسنو بقى دفتنا نادفو سنين جتشا إن شاء الله تعالى وانتوتا كامنتي سلامات ترار كمنه ترار كمو قبنو تولى لاندلقا جرو إن شاء الله تعالى أكا والله لنمان بود ربي تندلوينه والبرسيفنه واليادتشيفنه الرا والسيرتشوف قرا خيسن دفنه جرا شيرقو داولا فيرا maaliif jennaa waa hedduu tarabbiin irraa nu dhorke ta'uu osoo hin beekin dalagu jirruutu ciisa ta'ee wal yaadachiifne saadoo tunis badi jennee yaadannee irraa deebi'uu dandeenyu namarraa nu deebisuu dhabuu fi irraa ol deebisuu dhabuudha waa hedduu rabbi balleessu jirra badiin teenya bakkuma hundaan roga hundaan kara hundaan akka hundaan nu miidhaa jirti miidhaa tana jalaa bahuudhaaf rabbii fi nu jidduu yeroo tolfannee xiqqeenya irra keessaa fi ala nu bu'aa jiru kana wahuma nuti balleessineeni malee waan rabbiin nu miidhuudhaaf nurra dalagaa jiru miti yoo nuti tollee gama rabbii keenyaa deebine rabbiin nu tolee haala hammeenyaa fi xiqqeenyaa kana nurraa kaasuullee ni mala waan ta'eef waan takka tarraa baqachuu qabnu ta rabbiin irraa baqadhaa nuun jee tan nabiin keenyaa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi irraa baqadhaa nuun jee wal barsiifannee irraa wal baqachiifachuun barbaachisaadha gaafa badii dhiifnee rabbii keenyaaf qulqulleessinee ibaadaa waan irraa nu dhorke irraa dhorkamne waan itti nu ajaje hojjannee jiraanne nuufi rabbi jidduu lafti nagee taati gaafa nuufi rabbi jidduu hariiroon bareedde nuufi nama jidduunis nagee taati bakka hundatti hin jibbamnu hin reebamnu hin saamamnu akkan taanee bakka hundatti hin dhiitamnu rabbiin xiqqeenya keessaa nu baasuutu mala kanaaf insha allahu ta'ala wantoota amantii teenya yookaan nabiin keenya irraa nu dhorkan keessaa tokkoffaa irratti argamtu az-zulmu nama miidhuudha miidhaan irraan tanaa keessaa fi alaanu jirtu tun silaa akka shari'aa teenyaatti dhorkaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala duraan dursa osoo haraam nurratti hin godhin wal miidhuu wal zallamuu wal dhiituu fi wal saamuu tana firratti haraam godhe jidduu teenyattis haraam godhe yaa gabroottan kiyya waliin miidhinaa wal miidhaa wal zallamuu wal saamuu fi akkan taane irratti raawwachuu jidduu teessanittis haraamiin godhee jira waliin miidhinaa jee akkanutti waliin miine irraan seeree jira haa ta'u garuu miidhaan roga hundaanuu dhaabbatti miidhaa rabbiin silaa haraam godhe saniitu bakka hundaanuu jira keessaanuu jirti alaanuu jirti bakka hundatti nuu hidhama bakka hundannuu tumama bakka hundannuu qalama bakka hundannuu saamamanuu dhiitama rabbiin akka kanarraa haa guutu nus jidduu teenyatti fi teenyaa miidhamnus wal miidhuu irraa fagaannee haqa walii eeggannee wal zallamuu dhiifne hanga dandeettii teenyaatti nama miidhuu irraa dhorkuun barbaachisaadha nama miidhuu yoo garrees irraa dhorkuun barbaachisaadha gaafas rabbii keenya irraa tola harkachuu dandeenya nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi hadiisa sayya muslim keessa waan jaan ittaqu zuluma fa inna zuluma zulumaatu yawmal qiyaama yaa gabroota rabbii miidhaa irraa fagaadha waliin miidhinaa waliin zallaminaa miidhaan tun guyyaa qiyaamaa dukkana namatti taati guyyaa ifaan hin jirre san dukkana namatti taati والميدو الرافع قادة أنو جنبين كينيا صلوات ربي وسلام عليه أكنو تي والميدو هن قبنه يو تجران اللي ديبنه كالرافع قادشو قبنو والميدو الراكا لبو تينيا فقيسو قبنو نبين كينيا نورسيان صلوات ربي وسلام عليه خناف والميدنا قبروت الربي تقف هذا وانيو جلال والميدو دا هيا لما فادا الكبرو سلاو شركيني بيتن وندي خيسانو شركين ظلمي راتا كان قدوتين وانت ربين الرانو دورك أكان شركي دا تنبين كينيا سكان الرانو سيران شركي دا irra guddoon diliidhaa dachii tana gubbatti tan rabbiin ittiin khilaafame shirkiidha wanni rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkaan irraa nu fageessu natti hin qindeessinaa jee deddeebisee kitaaba keessa dubbatu tan nabiin keenyaas
dilii gurguddoo irraa gisee kaasan jalqaba irratti dubbatan tarabbiilleen quraana keessatti waa'ee sifa mu'mintootaa hoggaa dubbatu والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون مؤمن توتيتشو والرب التيومان قنديسن رب قرآن خيسا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا رب وقفا قبرا وان تكلي رب التنقنديسنا أكنو دي شركي رافقاتشو قبنو آياتوتا قرآن هدو خيسا ربين نبرسيسا لما فارت ما خوج جلالو ديبنو بوني متان سام دلي قرقود راهيم نبي كان صلوات ربي وسلامه عليه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من كبر نمني هنغفري تافي تك قلبي خيسا بونا قبو جنتين من سينو جن نمني بونا قلبي خيسا هنغفري تافي تك قبو جنتين سينو جن نبي كان صلوات ربي وسلامه عليه خيسمتو بوني وليب لما مسكيني بونو جنتين سينو مسكيني بونو جنة أبدا سينو booni namarraa toluu qabu osuma hammaatu booni namarraa toluu qabu osuma haraam tahuu miskiinarraa akkaan hammaata akkaan fokkota waan boonuun hin qabu akkasuma wajjiin ammoo boona isaa laatanii mataan dhaqqaban yeroo karaa deemu daddabaa deema akkaataan deemsa isaa nama ajaa'ibsiisa akkaataan isaa guutumattuu adeemsi isaa hujiin isaa jechi isaa gochi isaa waan nama ajaa'ibsiisudha hunda boonaa keessaa mul'ata miskiinni boonu jannata hin seenu nabii keenyaan nuyi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nama sadi ka guyyaa qiyaamaa rabbiin hin dubbifnee fi hin qulqulleessine keessaa tokko miskiina boonu kaan jaarsa zinaa dalaguu fi nama eega dulloome booda sagaggaalummaa dalagu shaykhun zaanin waa'ilun mustakbir akkasumatti mootii jallaadha jara sadeen kana guyyaa qiyaamaa bidduma naqa malee rabbiin gaafii takka hin gaafatu subhaanallah miskiinni boonuun gaarii miti boonaan rabbuma ka boonaa haga godhatu rabbii tokkicha nuti immoo boonuun walit deeytaa'uu fi mataa ol qabachuun anaatu abalurra caala namuu naa gadi jennee iftuuluun amantii islaamaa keessa waan jannata nama dhorkurraahi hin boonina huccuu bareedduu uffachuun akka bareedan mataa jiratanii tolfachuun odoo shari'aa keessaa hin baanetti akkasuma kophee bareedduu uffachuun kun boona hin jaamu kun boonaa miti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bareedaadha waan bareedduu fi nama bareeffatu jaalata tottolfachuun umaan qabdu boona jechuun badarul haqqi wa gamtu naas haqa dhoysanii nama tuffachuu anaan nama hundarra caalajanii mataa ol qabachuu iftuulanii nama hundaa olitti ilaaluudha nama hunda ifiiga godhanii ilaaluun boona jechuun kana ka jannata seenuu haraam namarra godhu jechuu kanaaf gabroota rabbii hin boonina ifin tuulina anaan namarra jireettanii mataa ol hin qabatina namuu wal qixa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanni ol nama caalchisee yoo jiraatte sodaa isaati yoo sodaa rabbii qabaatte nama caalta qabeenya qabaatteef naman caaltu bareedina qabaatteef naman caaltu waan takkaanuu naman caaltu yoo sodaa rabbii hin qabaatin inna akramakum inda allaahi atqaakum rabbi biratti kabajamaan nama irra guddaa fi irra ulfaataan nama sodaa rabbii qabuudha akka addunyaatti immoo tarii nama addunyaa qabu tahuutu mala irra caalaan nama bareedaa fi beekumsa qabu tahuu mala walaakin rabbi biratti sanii miti mizaana nuti ittiin waa mizaannuu fi rabbiin ittiin waa mizaanu waladda mizaana rabbii keessatti akkaan ulfina madaala kaasu nama sodaa rabbii qabuudha kan akkasi beeka akkana hadisni ka muslimi gama biraatiin wanni rabbiin shari'aa teenya keessatti yookaan nabiin keenya haraam godhannu irratti haraam ta'uu isiidhaa taisaan nuuf himan arriyaa'u na harkaadhaaf waa dalaguudha khayrii takka gaafa daleeynu hanami na harkuuf dalaguun shari'aa islaamaa keessatti khayrii san nu dhorkiti khayrii san nu dhorkuu qofaa miti qixaaxa biraallee nurra wajjabsiifti نبيين كينيا صلوات ربي وسلامه عليه حديث بخاري مسلم كيسا وان جان يا قبروت الربين إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرسودات ما وانتين نسين راسودادو كنا دي سبرات الرسودات ما وانتين نسين راسودادو الشرك الأصغر شركي تكون رجن ما لي أرقم ربي شركين تكون سن الرياء ناركا رفوا دلقو hanami naar kuyettee salaatu hanami naar kuyettee soomanuu hanami naar kuyettee waa kannachuu hanami naar kuyettee dubbachuu hanami naar kuyettee barsiisuu hanami naar kuyettee nama agarsiifachuuf abalu jabaadha abalu arjaadha abalu goota abalu akkasi hanaan janiyattee waan dalaydu ta khayriidhaa dalaguu kun dalagaa sanis jalaa balleeysa gama biraatiin shirkii xiqqoodha janiin
rabbi jinaa waa qabuudha beek rabbummaan haana arkuu jettee yoo daleeyde ta madaala sii qaaftu sani namni haana arkuu cinaa finnaan rabbi haana arkuu bira kuttee jirti rabbiin haana arkuu bira kuttee jirti rabbiin haana arkuu bira kuttee jirti tokkootu inni salaatani salaata salaanni duhaa isan dabru leeyliin hin dabartu salaata hundani salaata xiqqoo gowwummaadha qaba gandii isaa salaatu jirutu dubbatan yaa gurbaan kun salaatani salaata yeroo hunda isumaa salaatu garra isumaa akkana ta'uu garra isumaa akkana khayrii dalaguu garra isumaa akkana garra janii isa dinqisiifannaan salaatatti jiru cabseeti barammaa soomanaan qabaa jeeni baras garagalee gandaan barammaa soomanaan qabaa hijen siigaltee gandii isa dinqisiifachuun tun ajaa'ibsiiftee akkana salaata akkana soomana akkana haa isin tana qofa himtanii jeen ammaa soomanaan afaanii qaba kan akkana salaatu jiru siigaltee na arkaan gaafa dhufte waan rabbi jecha daleeytuna si harkaa balleeysiti haa namnummaan na arkuu qofarra gabaabbata rabbiin na arkuu dhiifte jechuu kanaaf wanni kanaa dalaga nama jalaa balleeysiti na arkaa keeysaa is bahuudha qabna فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون ربنا كزجد بتبر ور صلاته وقا صلاة الرام في تلسما في فتشا صلاة إبدات جرا في بد سينا صلاة مسانيتي وجين جد دبته سنو وقا صلاة نما غرسي فتشا صلاة قاموا كسالى يراؤون الناس نما غرسي فتشا dadhabaa hiixachaa amammoochaa akkasii salaatan keessa rabbiif osoo hin taane nu arkaaf salaatan warri kasii milkaan jeen rabbiin quraanaan dubbata kanaaf gabrootan rabbii if madaaluun nu barbaachisa gingilchaa shari'aa islaamaa gubbaa if keenye akkiinan dalagaa jiru kun madaala naani kaasamoo hin kaasu akka shari'aa jibbamamofoo waan jaalatamaadha waan juufirraa laaluun barbaachisaadha rabbi rahmata nuuf haa godhu ammallee akka shari'aa islaamaatti wanti dhoorkamtuun nabiin keenya waan jaan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hadiisa bukaarii muslim keessatti namni haana arkaniif waa dalage rabbiinis numa arkaaf malee irraan qeebaluu jan namni haana arku jettee gaafa ati waa daleyde rabbiinis sumaaf arka akkuma namaa sanis siif arka si arkaadhaa ichitti qeebaltiin inni sirraa qeebalu takkaillee hin jirtu jechuudha waan inni sirraa qeebalu takkaillee nuu hin jirtu jechuudha akkana gama biraatiin akka shari'aa islaamaa wanti dhoorkamaa tarraa dhoorkamnee jirru aliftixaaru walbagyu iftuuluu cinaa dabartee dhaadachuudha waa nama dhaadachuu khayrii boo nuti bar ummata akkanaati barboo nuti kana qabeenya qabna barboo nuti gosa akkanaati barboo nuti gosa akkasiiti waan akkana jettee nama dhaadachuu akkasumatti dhaadannaa bira kuttee nama roorrisu nuutu gosa guddoodha nuutu ummata hufna qabu nuutu ummata aangoo qabu nuutu ummata qabeenya qabu ummata beekumsa qabu eenyuun nuun qixxaata nuti nama hundaa oli namni hundi nuu gadi jettee dhaadannaadhaan dachii balleeysitee dhaadannaa bira dabartee nama roorrisuu kun ammaas amantii islaamaa keessa dhoorkaadha amantii islaamaa keessa dhoorkaadha nabiin keenyaa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan jaan hadiisa sahih muslim keessatti inna allaha subhaanahu wa ta'aalaa awxaa ilayya an tawaada'uu rabbiin gara kiyya beeysa godhee jira rabbiin gama kiyyatti beeysa godhee jira maal an tawaada'uu hattaa laa yabkhara ahadun alaa ahadin walaa yabghiya ahadun alaa ahad akka ummanni kiyya waliif gaqqabu rabbiin gara kiyya beeysa godhee jira waliif gaqqabaa jee gara kiyya beeysa godhee jira hanga tokko tokkorra wasanaa hin baanetti hanga tokko tokkotti hin dhaadannetti ana qabeenya sirra qaba jee namni hanga olitti hin dhaadanne takkatti inni beekaadhaa wallaalaaf akka if gaqqabu inni qabeenya qabu hiyyeeysaaf akka if gaqqabu inni bareedu isan bareedneef akka if gaqqabu anaa sirra bareeda jeeni qalbii isaa dha'uu kan qabne mooraalii isaa cabsuu kan qabne anaa sirra qabeenya qaba jeeni isa rabbiin qabeenya dhoorkate kana hamilee isaa dha'uu kan qabne isa beekumsa hin qabne inni beekumsa qabu anaa sirra waa beeka jeen akka mooraalii isaa dha'uu hin qabne namni hundi akka waliif if gaqqabu rabbiin gara kiyya beeysa godhee jannabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi akkana gabrootan rabbiin if gaqqabuudha qaba malee namni anaatuun nama hundaa oli jee iftuuluu akkasuma nama dhaadachuu afaanii baafatee ani isinii olii barbuu hiriyaata isa na seetanii isin keessa gaddeebinaan akkana akkas waan akkasii yaaduun gaarii miti namni hundi ol qixa wani namni wal caaluun akkuma inni sodaa rabbiiti malee qabeenyaaf bareedinaa miti akkana tan wanti rabbiin irraa nu dhoorke subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa suuraa baqaraa keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan inni irraa nu dhoorke kannaa eega kannanne booda
naak kannate yookaan awwaan akkanaatiin kannadheen yookaan awwaan akkanaatiin sii kanneennee walitti himachuudha tun ammaas dalaga nama jalaa balleessiti gaafa akkana akkasii godhee gaafa akkana rakkoo akkanaa sannaan dabartee waan akkanaa sii godhee akkasii godhee rakkoo keessaa si baafnaan arrana boonuu eegalte qa barboon gaafa akkanaatis akkanaan siitee jira bar gaafa akkanaatis waan akkanaatiin sii godhee jira ati galatan beektu horii nyaataa udaanta maal waan dilata akka waliin gallakkaa'ame namni wanti akkasii ammaas waan shari'aa islaamaa keessatti dalagaa nama jalaa balleessitu irraa rabbiin quraana keessatti kana jaam yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra dhugaannatti amantan laa tubxiluu sadaqaatikum bilmanni wal adhaa sadaqaa teessaniif jalaan balleessinaa himannaadhaan akkasumatti nama kannitaniif san deebitanii azaa godhuudhaan sadaqaa teessaniif jalaa hin balleessinaadha aja sadaqaa teessan if jalaa hin balleessinaa aja sadaqaa takka gaafa kannattu innamaa nuximukum liwajhillah nuti keessin nyaachifnuuf rabbiif jecha laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuuraa nu galatoonfadha fayyaadaha akka isin nuun jettan waan takka illee hin barbaannu rabbuma keenya irraa eegganna isin ammoo isin nyaachisuu keessatti galatan barbaannu rabbi irraa galata barbaanna waa takka illee nuun galatoonfatina du'aa illee nuun godhina nyaadhaa dhugaa rabbi irraa eegganna warra juutu mumintoota jechuun warra kanaati kaammoo kannatee deebi'ee gaafa akkanaa tana siitee gaafa akkasii kas siitee ati immoo galatan beeytu kana nagootee akkas nagootee kana taatee akkas taatee warri waan akkanaa gallakkaa'u kannaa isaanii sadaqaa isaanii if jalaa balleeysan if jalaan balleeysinaa nuun jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaatiin jechuudha kannaa teeysan if jalaa hin balleeysinaadha nuun jaa tokkootu gaaf tokko kannaa gurguddoo kannata kannaa guddoo kannata yoo miskiina karaa irratti arkee dalaga uumaaf innaa kannachuu keeysan arraboodaas taa'ee kadhachuu hin qabu jee waan guddoo kanneefi nama saniif dalagaa uumeefi karaa irraa galcha kana gaaf tokko nama aayilii qabu tokko dhufee kannaa kanneef walaakin kannaa sii kannu tana keeysatti wanni ni beeku dukkaana siif bana karaa irraa si kaasa dalagaa siif uuma waan bareeddu siif akka ati argamsiifattu siif dalagaa kana keeysatti gaafa dhufee naannoo mana keetii rabbiin baasu dukkaana kana naaf baneefi dur sadaqa kadhachuu ture akka inni sadaqaan kadhanne naaf godhe naatu karaa irraa galche dur karaa irra huccuu bal'ifatee taa'e sadaqaa kadhatan karaa irraa galcheetiin dukkaana kana baneefi duroomsee fuusisee akkana ta'eefi akkas ta'eefi miskiinummaa keessaa baasee irra kana bareedee akkanatti akkana ta'e akkas ta'e waan hedduutu akkasirra gallakkaawwata miskiina bakka deemuuni gammachiisuu booda deebi'ee qalbii cabsa nama isiin irratti waan akkasii dhaga'uu hin feene faa biratti naatu kana ta'eefi akkas ta'eef jee qalbii cabsa diina isaanii faa biratti waan ta'eef tana himee qalbii miskiinaa cabsa kana tokko haayilii qabu kee guyya tokko xaasaa wayii fuudhee jala uree xaasaa bal'aa wayii fuudheeti gama jalaa kana uree dachii qotee boolla keessa kaa'ee sadaqaa gaafate qarshii takka naa kanni jee waan hanga diraama tokkoo gaafannaan darree diraama tokko na gaafattaa jee waan boorsaa keessaa qabu guutuu gannaqeefi bar wanti jalli banaadhaam ichumaan kuta waan xaasaa tana sii guutuun sii kanna maleen akkami qarshii takka na gaafattaa jeen waan xaasaa kana sii guutuun sii kanna malee qarshii takkaan sii kanna maqaa kiyyaatun maqana balleeysuu deemta miskiina na seetee barboon tujjaara barboon akkana akkasii jeen loleeqa fidee barkaa waan boorsaa keessa jiru gaduma naqa wanni jalumaan qaarti ittuma gannaqa wanti jalumaan kutti ittuma gannaqa wanti jalumaan kutti boorsaa keessaa waan qabu guutuutti dadhawatee guutamu ditti manatti ergateeni fidate ammas ittuma naqaa guutamu ditti kana bookkam na godhu jirta jee loleen lollaani bar wanni ati itti guuraa jirtun jalaan uraadha xaasaa wanni guutamu deef jalaan yaa'u jirtii jen na taphattaa jee hedduu aare beeytaa hoggaa inni aare naarinii jen dalagaan teeta kheyrii dalagaa jirtuu akkana kara biraa yaa'u jirtii jen si jala dalagaan teeta kheyrii ta'i dalagaa jirtuu akkana kara biraa yaa'u jirtii jen waan kannatte hinustu deebitee namatti hin dhaadatta bakka deemtuu nama kanaa hujiitti godhettee namatti himatta dalagaa teeta kheyrii dalagaa jirtuu akkana si jalaa bishaan dhugaa jirti si jalaa bakka biraa yaa'u jirti dalagaan teeta kheyriitu teeysee madaala siif kaasaa hin jirtu siif guutamaa hin jirtu walirra siif ta'aa hin jirtu wal jalaa yaa'aa jirti rabbi biraa qooda tokkollee hin qabdu akkuma maxaasaa kana guutuu dadhabde kana dalagaan tee walirra teeysee madaala sii guutuu dadhabde waa takka siif ol deemuu dadhabdee jirti khasaaraa guddoo keeysa jirta himannaa fi dhaadannaa tana yoo dhiifte maleedha jeeni gorsa bareedaa gorse gurbaan san hayyuu ajaa'ibaate kadhatan akkana gabroota rabbi waan kana nu keeysa walii himachuun
hangam takka isa kan hin ibsan qalbii ka cabsitus yaaduun barbaachisaadha hayya inshallah ammallee waan akka amantii teenyaatti irraa dhorkamne irraa uquuqul waalidayni wa shahaadatu zur ragaa sobaa ragaa bahuu haadha abbaan mataa jabaachuu kan akka amantii teenyaatti ammaas irraa dhorkamne nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi hadiisa bukaarii muslim keeysa waan jaan alaa unabbi'ukum biakbaril kabaa'ir mee irra guddoo diliidhaa isiniif himuuhi ijaanii gaafatan saabota isaanii osoo wajjin taa'u jiranii mee irra guddoo diliyaa saabota kiyya isiniif himuu ennaan qaaluu balaa yaa rasuulallah ergamaa rabbii eenuu himii janin hoggu sadiitti deebi'ee kana jee mee irra guddoo dilii isiniif himuu jee hoggu sadiitti deebi'e hoggaa kana nuu himi waan janiiniiti ashirku billaahi rabbi waa qindeeysuun dilii irraa taakkaan guddoodhaati irraa fagaadhaa gabroota rabbii janii dhaamsa kana saabaaf dhaaman ergamaan rabbii isaaniif dhaamuun akkuma waan nuu dhaamuuti wacuquuqul waalidayni haadha abbaan mataa jabaachuudha haadha abbaa fi mataa jabaachuun dilii gurguddoo irraahi washahaadatu zuur ragaa sobaa namarra bahuu waan ijateetiin hin arkin arkeetiin jireettee kijiba namarra kaayuu waan biran jirre abaluu kana godhee akkas godhee waan saarraa fudhatee kana dhaanee akkas godhee kana godhee waan hin jirre kijiba namarra raguu wanni kanaa kun diliirraa taakkaan gurguddoodhaatii jan haadha abbaan mataa jabaachuun hin barbaachisu rabbiin waa qindeeysuunis hin barbaachisu akkasuma ragaan sobaalleen rabbiin quraana keeysatti wa'budullaha walaa tushrikuu bihi shay'aa wabilwaalidayni ihsaanaa rabbi cinaa waan biraa hin qabinaa rabbi qofa gabbaraa eega jee booda fitti aansee haadha abbaa keeysanitti tola oolaa jee dubbata asitti illee shirkiidhaa fi haadha abbaan mataa jabaachuu nabiin keenya walitti aansanii badiirraa lakkaawan jechuudha akkasuma ragaa sobaa bakka biraatti ergamaan keenya waan biraa ciqilfataniiti himanii wayita ragaa sobaa gubbaa geen ol godhatanii lolanii taa'anii alaa washahaadati zuur dhagaya dilii gurguddoo irraa ammallee tan jirtu ragaa sobaa walirra kaayuudha ragaa sobaa walirra raguudha ragaa sobaa walirra bahuudha janii lolan ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi kanaaf waan ija teenyaa hin arkin ragaa hin taane walirra bahuun ragaa hin taane walirra raguun hin barbaachisu gabroota rabbii waan akkanaatis irraa fagaadhaa ragaa sobaa waan ijaa hin agarre ragaa bahuudhaaf waan akka aduu tanaatti agarturra ragaa bahuu qabda waan hin beeyne waan hin arkin irratti ragaa bahuun rabbii wajji wal nama dhorkiti shari'aa wajji waliin nama buufti irraa naa fagaadhaa insha allahu ta'ala boriyoo rabbiin fedhe bakka itti dhaabne irraa kaafne itti fuuna arraaf warra waan dhageet dalagu rabbiin anaas isinis nu haa taa'isu isiniin jecha وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء